Phasalo patrolling khlai tongmani jorao Silai Patham Twinairok by Goli Kokjagwi Thowikha 145 Battalions ni Khoroksa BSF Jawan Mungiris Kumar Yadav Tongthai Madhya Pradesh Pati mungni yagulo BSF ni helicopter by Ketu Buzakha Rajakhor Aguli ni Aile Shakam Nogo Phiaba Thowikha hini Shakabono Shagnai Nerok Pati mung Phasal Fungo Kanchanpur Bukhaste ni Anando Bazar Thana ni Bishingo Khobjagnai Ul Shebara Mizoram border amsayo कुछ तो बताइए नाम वगैरह कुछ फाइने BLS कमिटी चंगबारीते 2023 विधानसभा चंगबारी न बसकांगो तनै हासुगो हाइनो हाइ नुकजाक फिरका सिलाइ पाथाम Twinairokni उफ्ला काफ्ला फासाल फुंगो कांचनपुर बुखास्तेनि आनंद बाजार थानानि बिसिंगो खबजागनाय उल शेबारा मिजोराम बांग्लादेश ते त्रिपुरा 3 जंक्शन बॉर्डर आमसायो पेट्रोलिंग खलाई तंगमानि जराव सिलाइ पाथाम Twinairok by Goli Kokjagwi Thowikha 145 Battalions ni Khoroksa BSF Jawan Mungiris Kumar Yadav Umar BCC Tha Tongthai Madhya Pradesh Pati mungni yagulo BSF ni helicopter by Ketu Buzakha Rajakhor Aguli ni Aile Shakam Nogo Phiaba Aile Shakam Nogo Sokbai Kena Chokha Bini Langma Bishingni Koktuma Ashalo NLFT BM Group ni Silai Patham Twinairok ni Goli Baise Thwinani Nangkha BSF ni Ashengkra Khinoi Pati mungni Koktuma Mankeno Amsayo Thangi Thowikha no Tripura Hangkor ni SP Additional SP SDPU no khobui Anando Bazar Thana ni Kubangko Police te tiasar Jawan Silai Patham Twinairok no naitukna ni bagui amsai ganangai naituk mungo ongkhorka BSF te tiasar ni Jawan ro कुछ तो बताइए नाम वगैरह कुछ Paithago postmortem khlainani bagui Goli Kokjagwi Thwinai BSF Jawan Giris Kumar Yadav ni mangkha thwino Aile Shakam Nog ni Tubuzakha Agartala jibi Shakam Nogo Pati bungno tiye Phasalo tongkhlaja Kanchanpur Bukhaste ni Anando Bazar Thana amjai कुछ तो बताइए नाम वगैरह कुछ Rajakhor Aguli ni Simi Pranamni Kokthum Tin Khorang